Hello. Atutana hin zaitininda Facebook, YouTube, TikTok, Instagram tibentok social media platformin phasa anmu timi hi thayang hallo mi cha toiteng krak chim to lai hi kong hi luan chia kum thong ni le kum lei li rong rang khan online kipa kharak tial ton tin da phasa mu ning si timi hi around chu ke hi kum thong ni le kum kwa rong rang khan the one star timi Malaysia khan kan rak chwa e website ha zai he toren akan karakter ve zem kha karakal mi tuliwa chen Google Asin kan rak mangi mo Google Asin advertisement pol kan rak mangi atu chan thar dau kum tong ni le kum kul nu le hin chen Facebook na reel na dang dang khan van langsar ngai kong hi fiang lo mi lai mi kan comment around chu pum pak te zong chu kwat ki ka dong pa ton ima cha khen zaitin da atlang pi in YouTube le Facebook le dang dang TikTok te polmo social media platform a phasa an mu ti mi ki social media le ya klipa ve lo mi cha chen ke lung lak lok ngai confuse ngai ki se ve na ten tin si ram tok bika tlang pin chima chen thil phun thumin te businessman an TikTok ti bentuk YouTube ti bentuk Facebook ti bentuk an pani businessman pakhat angai tu TikTok Facebook YouTube angai tu pani pathum daka content creator ti ta chuna kema cha content creator ka selo na te tu hai chim be ko ning lo kema video siam tu bentuk kha tikhan tlang pin pathum se zati da city sia chun businessman pakhat asmi ni khan a company he ape tlai mi ta chuna ka thiri pakhat asar chuak tu thiri mo angkileang mo bongbi mo kelen mo pathat mo silola adang dang restaurant te na he mo business he ape tlai mi US line kan chimsia chun sushi dor mo no khabantok ato min si sia chun kha an business he pe tlai in khan mi pi sina khan zagadila advertise to andu chongi to andu te anfak andu khatika kha business pol ni khan an company happy line khan Facebook sina khan phaisa an liami Facebook ni khan YouTube ni khan te TikTok ni khan kha advertising ato pya na achongi pya na chu zai tinda achongi pya na ti sia chun ta chun na nangmal keima ti bentuk ni khan video kan sar content creator kan si video kan sari kha kan video a khan ma businessman I anchongia mi an advertise mi kha video chung khan achwang video chung khan achwang I kha badin bia a businessman ni khan Facebook YouTube TikTok ti ban to kha hi ra kha chongia pya la hi advertising ra to pya la thakata ti khan ri o mi a pek mi kha content creator kha nangma kaimani video kan search chun kan video chunga khan content kan video chunga khan kha advertisement chongia kha chuangi mi pi ni an rak zau makha kha kan video chung I advertisement chongia achuan man kha Facebook YouTube TikTok ti bantuk ni content creator nangmala keima bantuk kha tangka kan pe kan liam ve awan fiang mo kha tiang chu businessman ni khan velo a business page lai in advertising to adu mi kha Facebook YouTube TikTok Instagram ti bentuk social media platform a khan phaisa di in advertising atu atarna kha advertising atu mi kha content creator nangmala keba bentuk I kan video chunga khin achwang chumi pi ni an rak zau kha kan video I achuan man kha Facebook ti bentuk YouTube ti bentuk ni kan ma kha kan liam businessman ni aliam chin mi kan akan liam evalai chunga hin YouTube among tu hi 2.7 billion rong kan umti si tok man mo 2.7 billion rong Facebook jong chu thiam se ve Facebook hilom ten tam de 3 billion cha phan ve thiam lo kasiteka chu achun YouTube a khin YPP ti asi
YouTube phatna program anti makaka anga ami ti phaisa mu nak lam amumi hi 1% tak man ansalo to manu phaisa mu kho nak lam amumi ki 1% man ansalo atam deu chu video antua answer cheu ko na tin phaisa mu kho nak atu ami ki antlom te 1% man tling lo Facebook song chu thiam si tu cha a Facebook e content creator answer te ka business ni arak chonge mi athil ri kha me pi ni kan video mangin an rak mu kho businessman ni phaisa kha Facebook TikTok YouTube ti bantok aliam mi YouTube Facebook TikTok Instagram ti bantuk ni khan content creator kha nar thiau rong te zakhat sia chun songma rong kha kan liam kan pek businessman ni dola zakhat kha Facebook a apek sia chun kan ma kha kan video chung i chongnia advertisement alang mana khan nar thiau kha kan pek ve chuka tiang cha fiang khama fiang khalo de volei chunga hin phaisa mu khonak lam angai mi hi 1% rong thang lo an si zatawak chunga YouTube song asia Facebook song asia zaitinda phaisa mu khonak lam asi ti sia chun hlan liawa khan chun YouTube te na Facebook YouTube hlan liawa khan chun YouTube ni hin policy chitluk ngai in YPP ti mi tangkamu khonak lam kha rak nei lem lo direct in channel itu en video chia e advertisement kha rak ra chol ko na te atu chu stilo atu chu atlom bika subscriber thongkhat rongai khonu chun thlakat chunga tibantu kumkhat chunga view watch time chu the church shim how ti mi kom e adikhian ko ban thai ti lo watch time kha 3000 watch time chukum kada si how se palong kapal khomen dikhian ko ban ching ti lo e ta kan si Facebook zong sia Facebook zong amani approve anto khona dinga chun reel mo asi silo si mo content kha dei mi zat na sar lai me pi he nangma followers por ha khat engagement tha te nangai i na video tanga khan comment na like na share na tam si khan chun Facebook ni khan invite an rak to lai nama kha approve anto lai na video te khan chongia advertisement lang coding Facebook ni khan an rak chawhlan lai chongia advertisement lang coding kan Facebook ni kan anrak chawhlan lai chu to khona dinga chun chan pek a haw video keep kha share a haw content creator ngai nangma pumpak personal in original na to lo zonga khan video kha download e reaction edit e ni chhuak ma silola badibia lai mi tampi ni kan man mi chi thong tha kha toy tin chik i that nak te kha chik i rela share ti ban to khaban tuk te dong kan to kho ase atlang pin kachim sia khan chun Facebook YouTube Instagram TikTok ti ban to ka hin phasa de chin da mu si ti sia chun business ni khan YouTube te pol Facebook te pol TikTok te pol kha aliam na ma kha aliam mi lila ni khan content creator nang mal ke ma ban to ka kan video chung i advertisement chung ya achuan zat hoi te khan half price ra te half price ra te khan pek badibia businessman ni dola phangkhat Facebook aliam ma chun Facebook ni khan kan ma kha 50% ra liam ve mata kan thil kal ning chu se atia khan aban fiang kha lo de atlang pin phun thu min businessman an YouTube TikTok Facebook ti ban tok an content creator an phun thu min chu phun thu ma khan businessman ni khan YouTube te pol Facebook te pol kha an business happy tlai in advertisement ato pya na chongye pya na ma kha businessman ni khan tangka aliap mi na kha content creator pol kha indirect in khan avaliam chinbe na an video akhan advertisement achuan man kha zaitinda zaitu ada how next step zaitinda kan to lai zai bantuk da clean how mi fiang deu in thai la hal
nan du a chun pumpak zong chukot kho si chun hi kong hi thai mi tam pi nan chang ka lai thai mi tam pi nan chang lai chim ha lo atu atuk chang mi zong kha lai mi chunga minung athong man ting ko chang lai sana ten hi kong hi lai mi chu IT technology le kan tli lo to ke ak table lo mi le pumpak ten cha ko mi zong nan pa cha kan san tlai na angai so la tia khrak chi mi si hi ni chuak zong khe sepa ithiam tar bia zong salo mi tampi thong thong ni thaila hal chia di mi ka sakao sina ten zaitin te da asi mi hi tia confuse laklo in om mi ni khan zaitin da YouTube le Facebook le Instagram le TikTok ni phaisan hu kho ti mi fiang lo mi cha karak chi mi simo